U galeriji škole primenjenih umetnosti u Šapcu otvorena je svetosavska izložba učenika svih obrazovnih profila pod nazivom Srpski srednjovekovni ornament. Postavka obuhvata eksponate različitim tehnikama primenjene umetnosti, čine i kaligrafski radovi, gravura u staklu, kolaži i mozaici. Proteklih godina galeriju su ukrasile ikone, ali ovaj put smo se odlučili za nešto drugačije. Moj rad je kaligrafski rad i potiče iz manastira. Mislim, to je rađeno po ugledu na to i volim kaligrafiju i time se bavim od prve godine. Ornament kao ukras, dekorativni detalj u srpskoj srednjovekovnoj umetnosti bio je polazna inspiracija učenicima. Ornamenti koje pripremamo već mesecima unazad za ovu izložbu su kopije sa srpskih srednjovekovnih fresaka i odeždi između 12. i 15. veka. Vez je rađen različitim tehnikama, uglavnom je to tehnika zlatoveza, stviloveza i gajdani vez. Ja sam se ove godine odlučila za Hristov monogram, simbol koji se sastoji od prva dva grčka slova H i R, od reči Hrist, koji je prvi put upotrebio car Konstantin, kome je u snu naloženo da na odežde i uniforme svojih vojnika izveze krst, što je on i učinio, i upravo ta zanimljivost bila mi inspiracija pri odabiru rada za ovogodišnju izložbu. U izložbu, koja se može pogledati do 25. februara, uloženo je puno truda i rada, a sve pohvale učenicima i profesorima, mentorima stigle su i od direktorke škole primenjenih umetnosti. Vrlo smo ponosni na te izložbe, sve su one prožete duhom medijevalizma, proučavamo našu baštinu, našu tradiciju i to upravo i odražava pravi duh naše škole, spoj tradicije i savremenosti i mi spajamo prošlost i budućnost. Učenici Šabačke škole primenjenih umetnosti na najbolji mogući način ostali su dosledni svetosavskom putu koji je davno zacrtao veliki srpski prosvetitelj Sveti Sava.